Ufise kumenya ati mbega vya bindi mutama yambarira ama miliyoni be bujyanye biraza kwa parisa mu buryo. Bugiye clip ntavi gutwara ama miliyari diho. Asha nibaza yuko ama miliyari dashobora kuba adashobora gukwira muga akaburamwo make. Akabura nk'ibihumbi 3 by'amarundi. Maya mahera yanje ndagumana kwa shanda yakoresha. Ntofoye. Ni hela tu. Hela. Wereka abantu kufisa amahera. Wayasisi kuri ibintu n'ibintu bisanzwe. Je ndagumane gusa nayo ndashaka kuyakoresha. Uje sa programa. Ugomba kugira kumenya amahera je mfise. None aho barakupfuye ndagenda. Oya twereka arabantu bibaza ko ubesha like unasuka tuonesha siki Kanda guhaye benisho cyangwa Burundi bwose cyangwa bakubita mwese ndagenda no ngwa mu Burundi basigi bambara neza Bel Chris navuga ngo wambara neza nanga bo barambara bien mugandi bambara ibizimvye binaha bitandukanye none ivyo zimvye wowe bitagurirwa kwa Oscar bitagurirwa he birawuziwa wapi je nkaho suri kuravuga je nziba ex nego banyambika muri Chicago nabandi barabanyambika abandi uri kuravuga muri Yifatiye twasumira nuko ngo mu director ngo sunga mu Burundi wapi cyagira bajya bapete bose bigana na legend bacavuga ndabwire ko Bel Chris eregana ni wari kubacira umugani bro ugenda kwa General ugenda kwa Andre nanje ndamukura yose ucuza kuvuga byose kandi vraiment Diamond akoresha Kenny bajya baskana bahajya je ndamukura he ndamukura he je yose wocugaranya nande Chicago director producer Martinez beat na kidu mu video ariko gukora nteko kama na na General na Andres B hama nanje nkura he Chicago uja bavuye USA kali bro usa nino murundi urashaka kuzironka mugabe ikibazo ntizironka dori nki kizo Oscar iziko sasa kwa Oscar mimi mbona sipajui umuririmbyi wa mbere yambarira amafaranga menshi nga apuri zuza nga pesa zisoksi sikumbuki sindavyo neza ko naziguza ari nyinshi indembo mbe wayumvise uyiplay inzu ufise ibihumbi 4 akapera basikidogo basi dance ntwara mugasho nonzi je mwamenyeye mukora ama montage akapera basikidogo basi graphic iyo ni akapera unanipa Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Step Media channel progress for this industry of Buja Flavor. Checking out kuri cyo kibazo rushamwe muri industry of Buja Flavor. Nkuko tubikora reka tuze dukingurikira Imana abaduse dukingurira bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana film kuri support mutwereka kuri support mutwereka navuga mu kuvuga mu kugira comment mu kuvuga mu kugira like na share byose biradushika ku mutima cyane ndakubwira yuko kuri kumwe na Beni Bande Kamani CK professional twaje kuri muvuga umuji wacu umukobwa umuhungu abikora neza cyane kandi vraiment numurimbye ko abikora neza yaduhe gahunda arakubwira ati Beni nafise igikorwa ndiko ndakora ndashaka vraiment uzoze urabe vraiment supporting like wereke nuvuga abakunzi b'umuziki ndundi ko jewe vraiment I'm the first rapper uyaza ko ari inde ni Bel Chris turaza kubanya byinshi kuri we abikora neza cyane kandi vraiment n'umuririmbyi ameze neza cyane turi nganye kuri Paulina mu Gasenyi murahazi sike wewe asanzwe yamenyereye Maraganze banzi ko ari Bel Chris asotse bose sasa guys bakunze Step Media 257 boss safi sorry boss fresh oyinde kwanza man ni Beni man bimeze gute none Bel Chris biraza neza afuna nani sawa turashobora kwicarana unajua nini muje mu kipindi cha surprise wari wabimbwiye ariko kufise gahunda muta nafise gahunda ucuza ntago harusha ko gukamera gamani ariko nibisanzwe ni muratangura n'indirimbo sindayumva mushaka kuba muramara uburyohe bwa video wanje abarimbi bababe ariko ko first rapper tuba twifuza kubimenya bro set sido fresh hapo fresh ni sawa afu naona kama makeup ni sawa kabisa yeah of course ni bon turashimimana kandi bitugeje no munsi imana ikavuga ati wa muririmbyi usumba abandi baririmbyi kora ibintu werekane nyine gusumba abandi baririmbyi guys wa muririmbyi asumye abandi baririmbyi kuri kintu usumye abandi baririmbyi ntibavuge ngo namajambo gusa niyo mpamvu ndiko ndakora ibintu bisumba abandi baririmbyi like jana nifuje kumenya ati mbega vya bindi mutama yambarira ama miliyoni be bujyanye biraza kwa parisa mu buryo bugiye clip ntavi gutwara ama miliyari diho asha nibaza yuko ama miliyari dashobora kuba adashobora gukwira muga akaburamwo make akabura nk'ibihumbi 3 by'amarundi mbaho biba bisaba ko yakwiye kugira ngo kwiza ama miliyari iraboneka ko ari clip vraiment witondeye kandi biragutwaye umwanya n'abantu nabona nkumenga ni benshi cyane muri no clip yawe igesi byagufasha umwanya ngana gute navuga Bel Chris kibazo canje ca mbere umwana munini sana kwa person nzana sako chikato
isakoshi aho kaye kanwa CK hii clip unaiona itakuwa fresh maya mahera yanje ndagumana kwa shanda yakoresha utofanye ni hela tu hela wereka abantu kufisa mahera oya sisi kuri ibintu si bisanzwe je ndagumane gusa nayo nshaka kuyakoresha uje sa programa ugomba kugira kumenya mahera je mfise none aho barakupfuye ndagenda oya twereka ari abantu bibaza ko ubesha like unasuka tuonesha siki Kanda guhaye benisho cyangwa Burundi bwose cyangwa bakubita mwese ndagenda none kumenga uyabikije nyamujana uramwizeraga bro nasi ni bisanzwe sabaji banje aha nayo yatwara nayo muri abari yandi mwirara yandi aha rero bisigura ko agendanya hanye bisigura ya clip video tu ntabyo kwa abakobwa kubahemba yakora byose tu yakora byose birakwira harimo nk'imiliyoni 6 y'amarundi miliyoni 6 y'amarundi nubona ngana gute igani sandora yose ukuna ngana hakuna hata $200 hakuna bie ndogo bete ni birefu tu ata mukamoya basi isa ni 300 kombe none makamweno wafungura kwezi kose kurenga none makamweno wicha petivre ba nipati basi kamoya basi lakini Bel Chris je kurundi ruhande ari abantu benshi bapinga sana kujya kunuvuga kwambarira mara menshi cyane lakini no musiko kuvyibonera lakini tunaona kama umependeza kweli vraiment na wambaye ibintu biri simple sana ni byo mu mazi bro none ushaka nambare costume mu mazi ushaka nambare timba mu mazi hinge mve mu mazi ariko nkawe kubera ukunda kubona amahera ndazi wo bigira ibintu bisanzwe kuri bisanzwe egamba nabigize ko nubahiriza amategeko y'amazi none kugira wambare gutyo wanye bize muzu zavuye ga Bel Chris Chicago ni komando yaje mugabane nawo baguriraho babino bakubirago yes amatwa sumira ngo ni clip yawe ugomba gukorana na Black Jerry bakuru no ruhande nturamubona Black Jinga bro ni video yanje sindashaka kuvuga ko ari jeje nyene cyangwa ari collab wait and see muzobana kuri cover very soon izo soka ryari Bel Chris mumpera z'ukwezi hasigaye muri 2 weeks izo yasohotse muri 2 weeks ariko kurundi ruhande nkuko sanzwe ndamenyere Bel Chris kwamenga ari stress ukuntu cyangwa amafaranga wari wategereje kuzana no musita yazanye oya ahubwo hari ibintu byameze nk'ibiteba gato kubera iki azi ko abantu ushaka kumubwira toviriza nyaruka tugire hamagasha tepe kandi wasanga byose waheje Ufise amahera Bel Chris na ukora pesa birashika abantu n'abantu mva abantu bafatiwe n'ibintu birebire ariko bamwe Jenibaza ko niko bafungisha simadiri nk'umuri ndashobora ati je duhiganwa naka angalia ubucegwe ibintu byo bifike niki waheje kumuriha cumufungisha kajida kasanga yo mwene wacu ndagenda Geze ariko rundi ruhande Bel Chris watuzi yuko amafaranga ruta byose bro amafaranga ni contre mugiha adekonye cyo byumva bica bibi yandi yani makuru ndonse nuko Bel Chris ibintu yambaye no munsi nivyo ngaha kuri no munsi gusa sivyo yarasanzwe afise je nta munzu nambara kabiri nta bintu nambara kabiri nibi nivyo ngaha gusa ni boka je nambara rimwe cyane ndagenda byo shaka kubaza n'abasto ati boka bayibonye rimwe ntaswa kuyibona ntumbwiye umukobwa umubaje ati Bel Chris ijya boka yambaye no munsi gute ati nishasha nayibonye bwa mbere ubu bwenye wambuye dusubira kwamba kikuvuye ko buhejeje cyane gusa nibisanzwe sinovyishima ko Imana yarampenzagiye nabandi zobahezagira umva nitworonkera rimwe gese ivy'impuzu navyo ko bavuga ko izi mpuzu ngambaye nizo ngaha gusa Utisura kwambara nakobwiye n'impuzu nuko sinambaye impuzu kabe n'ibigano zoyibona nambaye rimwe ntuzosubira kubona ibi rero wambaye nizo sura kubibona bikora he for real bro ndashaka nkishaka ndashaka kuyikunda nkavuga ati acha basi niuze mbili ngire ndayipanga siku oya zisa canke nkavuga ati ngure 12 canke moitié 12 ariko kurundi ruhande naho ngwa mu Burundi basige bambara neza Bel Chris navuga ngo wambara neza nanga bo barambara bien mugandi bambara ibizimvye binaho bitandukanye none ivyo zimvye wowe bitagurirwa kwa Oscar bitagurirwa he binauzwa wapi je nkaho siko ravuga je nziba ex nego banyambika muri Chicago nabandi barabanyambika abandi uri kuvuga muri Yifatiye hari wishikira muri company amatwa nsumira kandi nibazirikana ntako twogeheza none gira utagure clip ntangura kazi abana bose bari ngaho baraza kubahemba yes bakuza step ya 2 idwire kadamureke ikorera akazi kiwe yasere ko kurundi ruhande ni ibintu tuba dutwifuza kubaririmbyi no gukora ni ibikorwa byiza tuba twifuza ko bakora kandi bigenda neza cyane si umwanya munini cyane twari dufise dawe ariko araduhaye ubwajya buto y'icane
cyane kandi nivyo urabona ko vraiment ari presse cyane ariko Bel Chris zile lari swatazi angana zile franga sizibebi gusa nazibitse uri ko atayatwaraga mwana bana nakimi naho bayatwana ibisanzwe sasa wabo tu walikuwa panijo yako ngiye sasa unaanza kwa hela ndabatumwa amadolari basara urarusha dolari yawe ibisuko mbe aho abana twisukisha kumwe none hawavuma gwari wundi ngo twisukisha kumwe ngo mukobwa canke umuhungu happy mu baririmbyi kazi canke mu baririmbyi haro twisukisha kumwe Mbeshe bisuko mano siamona kweli naomba kombeshe none ngavye gutwara amafaranga nagutegura ni menshi sana na miliyoni azi tubone kumvuga buhoro shaka kuvuga ngo kugira ngo abantu ntibavyumve ko ari Bel Chris ari ngaho kandi atwasumira ngo Bel Chris basigaye bamenya yuko ngo ari alert yigeze kuba mu taxi vero bose bwe buja kwa kuri hariya hari aba alert y'abafana bawe Jama byabaye gusa nibisanzwe none bibamo gute bitandukanye gwo n'abandi baririmbye Bel Chris je nibaza yuko je sinshaka kwigiranya nabo kora ko ndokora cyo kiri wanafanya na mimi nafanya tukaona ni mkali festival sasa kwa sababu gani unajiita festival kwa mimi ndo na rapper wa kwanza Fabilove ni rapper ako kuna nini ari ngomba kuri tape ya Afrika yo higama muri Afrika ngamo Burundi kuri level ntari kuri level yo mu Burundi n'ivyo bikorwa vyawe biratandukanye n'ivyo abandi bakora n'ivyo Fabilove akora Fabilove ari imbere yawe Fabilove afise hip hop yo guhigama muri Afrika nanje muri hip hop yanje abo ngahanda bafyondera rimwe hama mu iterambere naho isi yose ndagenda mimi ariko naringene akabazo nuvuga gatandukanye n'ivyo no kubaza ishati uriza ngaho Bel Chris bro ni hera ngengi ndanye facture uramenya clip tu facture bego facture no yiza bro inu yibona uko uko miliyoni 10 ishati gusa kuri clip kandi uyambara muri nzenya sene imwe utwita yego 10 millions Raxis wambaye Raxis ngaha rero cyane henga nambara nka parcela y'ikiriri ukambara parcela y'ikiriri yose yo muri rohero ukayambara Chine bisanzwe Bel Chris abafana get ready abafana ba Step Media TV get ready new song nashobora kuvuga izina ariko labo cyangwa atari labo sishobora kubibabwira indirimbo isubiza indirimbo iyi ndirimbo ako cyane nitwengera indirimbo igiye gukura ubukene indirimbo uzovuza mu mufuko portemone yera gashanga harimo nk'umuriyoni amafaranga yinjye indani batasema kamo ko Freemason rero birabaraba amatwi nsumira nuko ngo mu director ngo songa mu Burundi wapi cyagira bajya bapete bose bigana ba legend bacabwe ndabwire ko tunene Bel Chris eregera ni wari kubacira umugani bro ugenda kwa General ugenda kwa Andre nanje ndamukura yose ucuza kuvuga byose kandi vraiment Diamond akoresha Kenny bajya baskana bahajya je ndamukura he ndamukura he yose wochungaranya nande Chicago direct producer Martinez beat na kidomo video ariko gukora nariko kama na na General na Landres B hama nanje nkora he Chicago uja bavuye USA ochivango ngo Bel Chris bohigwa nande Demi sinashatse kuvuga ngo nambari ya nambari no nashatse box ukore ibikorwa gusa byivugire ndagenda lakini igisuko cy'umuriyoni lakini Bel Chris ni kibazo sasa hizo hela zinatoka wapi Socrates man ushaka kumenya ndagize kuri hama nawe uceba journaliste uza kusanga mu kazi hama umfunike uceba kazi ku journaliste ucusanga mu kazi kwanje umfunike kuri kwibara ushaka kukubwira niko kutubwira abandi baririmbyi basi muri bwabo ngurukundo bazi ni banyegere bakwegera ndabahe support ndabereka ukuntu bakora umuziki abantu bafise amalebo bavuge nje mu malebo yabo mbe CEO hama ndabereka ukuntu bashobora gukora niyo mpamvu utashobora kuja muri Empire yavi mba CEO chama CEO nizo ushobora kuja muri Bantu Boy chama CEO no muri Wasafi ushobora kuja CEO petit vrema petit ona jaminiaga whisky dinge mba CEO kwa CEO kwa whisky muri Starboy hari ndinde mu myaka 2 ndacaguforma ubwira whisky fresh igano kirahetse oyarindira kwanza jesha ubwira whisky ati manze ube informe hayo ko nijita higasoka fresh hayo ko nushaka gukora umubiri ugira sauce gifesheri mahogamo ku showbiz hivi na hivi manze inde deza uso indirimbo barakajaga yes ariko ni yaringene ko umbwira ijambo none ko riki bavuga ko umuziki w'abanyarwanda udusumba cyane ngamo Burundi Bel Chris ubashaka kubusumba abandi baririmbye nje nusumba usumba abandi rero baza ko riki bavuga gutyo rega Bel Chris bashaka ati usumba abandi baririmbye avuyemo Bel Chris ko riki none batakuvuga none ko benshi bahora bambuga nzokuvisha maudi bariko barambuga ati Bel Chris asumba abandi bose reka barabivuga ega no gushaka kuvuga ati kwambara tabani ibyo mundi bambara Fizo no wa mbere mugaje bati no wa mbere havuyemo nde festival ariko baravuga ko Fizo ari wa mbere ariko kwambara havuyemo nde festival Bel Chris we peke bashaka kuba wa mbere ugaca uba wa mbere uhereye inyuma
Guys bakoze step media kabiri gatanu indwi amatwa asubira nuko Bel Chris afise n'inzu tutaramenya ahanira Igyo nibanga sishaka kuvuga ibintu byinshi namabanga byinshi muzogenda nagari pia muzogenda murabibona afunga abakobwa misi yose ngo barakurondera ntubishura ama message ibintu bisanzwe ibyo byose benshi barabivuga ntubishura ama message none ga Bel Chris message ntatame nka message igihombozi erega beni washaka nka message 10 ukazishura nka message igihombo uzishura gute biragoye ufise time yo kuryama time yo gufungura time y'umuziki time yo kwambara kuba ati kiya kiratombona bavuye muri shaka nikijanye ngenda South Africa uzanira siza kiya kirato zo gikureko ngenda marauza niki uzani socks nambara no wibaza ko bakwandikira kubera iki abakobwa ga Bel Chris baramfira baragufira isocks kali bro socks kali usa nira murundi urashaka kuzironka mugabe ikibazo ntizironka dori nki na nibe isi ani sakoshi nigeze kwerekana na Konde Boy life ukaje nifise Oscar ziko sasa kwa Oscar mimi mbona sipa jui Bel Chris first rapper umuririmbyi wa mbere yambarira amafaranga menshi nga apuri zuza nga pesa izi socks sikumbuki sindavyuka neza ko naziguza ari nyinshi mugabo urabizi nyene ni mu mamiliyoni je nakizwa kiri musi kuri kino ndashobora kugura ikintu kitari mu mamiliyoni kwa kigura kizimvye tu aho kigura kibazi kizimvye biragutwara mu buryo bwinshi cyane kandi si no kwishima ku Imana tu yabikoze ngo Bel Chris ngo barafata indege ngo akaja Dubai kuja kugura gusa icuterera gusa nakubya kantu kose je ntavyo mu singeza je uri indege ugenda hari kure muri Amerika ugiye kuzana gusa kantu gasanzwe of course yeah ukumva yuko depensa indege ibihumbi by'amadolari nisi bisanzwe je kuzaga kitu kadogo kuri kuno none amafaranga Bel Chris kandi bari gukora ibindi migambi Bel Chris ni bisanzwe ambonye sikuna nipia wengine ba musicien bati kuna bari nzogira nzobikora kwa baririmbyi benshi bakiri batuvuye bakire mu abashigikira hari nabandi bakuze batarashika batarashika ku level nyene zikwiye none ubafasha iki basi Bel Chris kunva kufisa amafaranga menshi je modoka muri garage nagomba kugabira bamwe mugabo nabonye imenga ntibariko barandonda nabwiye tubandondere kama ndabagabira nabiva ku mameza nabashaka cyenda ndabagemure ndabasanzi wabo atanaho bakifuka kurondera banitafute imodoka iri muri garage hasiga amafaranga make yo kuyigombora bari bagombora bakayigumana kwaje ikintu cyagiye muri garage simba ngenda gikoreshe kandi cyongera kimfireko always umurivyo yambaye amahame ngo yakirasu mu imodoka cyangwa yamufiriyeko ndibikunda cyangwa mizayo cyantuma shasha nditaburiye imodoka ziwa ukunda kugiramo zivahe Dubai kwe kutagurira mu Buyapani nigeze kugura yimwe gusa bice bigenda gute wari wiguriye ndeye imodoka cyangwa ari gwawe mutipara yitwa Ntuzenga ni wari wiguriye yitwa Jackson ni wari wiguriye uyimuye nka gift kwe wari muye nka gift ego yeah bakadona umuntu ko turako tarakadona none Fabio imodoka none Fabio ni big bro hayete neza ati none haba vyakira gute vyakira gute kandi nta kibazo cy'imodoka afise kubera yi deplacer n'imodoka ni batwata kibazo cy'imodoka afise ujya abi deplacer mu buzima bundi hawo ndashobora ati ni vyanka gose nzoduka bikwiye kuko umva babona ko ubuzima buriko double J batuma duka nta muzina navuze rero udashaka kumuvuga izina none nta wenzi petit fresh niko fresh zaidi afa una tatuage uko gangster una tatuage niko nayo nyuma tatuage uko nayo tatuage anakonda ukora tatuage bodega abana bose bari ngaho baza kubahemba kandi wowe kumubanda kigana baza kubahemba urashaka kubahemba Bel Chris ndazi gusaba franga benshi uranishinda franga lazima basi kuna shaka nogweza kiganiro gavaye tuzokurundi musi ndagiye guma ndakubonamo indembo mbe wayumvise uyi inzu ufise 2000 akapera basi kidogo basi dance ntwara mugasho nonzi byo mwamenyeye mukora ama montage akapera basi kidogo basi graphic iyo ni akapera unanipa Yes, akoze step media kabiri gatanu indwi ni Bel Chris vraiment stressé nakazi kiwe jere kageze ngasi ndamureke ikorere vuba akamubwira yuko ngo ndeye kumutakariza umwanya ngo abana bose ngo je sinoronga baranda bari sige bye ndagi Bel Chris turasubira bose